Ka Shillong Civil Hospital kepada ke hospital sorkar kebala rembah ke jela bat kebala pau baru na kejingdon jagi doktor ke batebet bat keba biang ha ke rukom ajing sumar. Mentah kala syak kentok kom ke hospital kebada ko bat ke hospital kebabuan satang kijing duna sudah. Kani kejinglong jingman kala wanja ha kani ke hospital sorkar tang namar ka jing deko ha ke rukom terekam kebala penjenjar syikade upat ba ubadan kam ya kejing syakri jongka manlagesngi. Nabarok ke hospital ke badan hagajala kamtam hak distrik East Khasi Hills. Ka Civil Hospital Shillong gani kejaka sumar ke bakongsan bah bat gani kejinglong kongsan joka kam dae tang namar bagare kejaka sumar bancakri yokup Shiliang usam Shiliang. Nrai ke dairu ke referral center haki bobun ki kam ki jam bedai bat kejing sumar. Gani ke hospital ke bakalong mentak la terekam hapdeng shibun kejing duna. Bat kawini kejing duna ke kejing bamdan nuklear uban peniat ke hospital. Kata surgeon superintendent Ubapura. Ubari ban pentulan cakmat gijing syakri baro jong ne kejaka sumar. Kadi ko hospital mentala kat tu kene benai komisioner dan Satya yo surgeon superintendent ban peniat ki kam ki jam jong hospital. Bat namar ka jingbam don jong u ki pat ba kilamat gijing jenjar ban yadai kam bat kene hospital. La kalong ha ka jinglet pak sumar ne ka jinglet pan jing tho ne ki sernot ki badan kam. Kani kejing bamdan yu surgeon superintendent kelak tak ajur ki pat ba nongpang kamtam mi kitu ki bakwa ban penken ria ya laki bahayeng syaki hospital ki bakam biang bakin yo kejing sumar ki bakam paka. Namar klem kejing tho nong nuklear nong peniat kani kan om urlong setia. Kumjuk ru bat ki samla pule doktor ni kinos ki bawan le internship ki lamat jeng e bha menta. Namar kimla ban yo ki sernot bapen i bakila pendap ya kejing kai pentebet jongki. Kinong tri sorkaru ki badan kam banle ki medical reimbursement ki lamat ikajo kejeng na kejeng bamdan surgeon superintendent. La ban kedau hang ni bo surgeon superintendent barem u Dr. WW Pirau la syong thaj ha kalai po trip kala lengkot mentak senam arajar arpo. Hendrai ke sorkar kelatung u Dr. AMR Dingdo kumu acting surgeon superintendent u bamdan bor Satya bansoi kinu ki kot kisla ki bakongsan ban pentelun ki kam ki jam jang hospital. Habai keren bat menteri ketenan kakot kakia uba ALHEC ulong bak sorkar kelarai bantung yu Dr. SS Nongbri kum surgeon superintendent ban pentelun ki kam ki jam jang hospital bat ulong ru banang ni syakhamat. Habadan kinu ki basyong thaj dai ban penkrek lupa ya ki ban chimti ya kakam. Pi hadin ke bala syong thaj i Dr. Fira mila ong ke department ban habara no wud ya superintendent matamai apo Shillong Civil Hospital. But mana sengihi yang dengar orang kelamdan po office benda lai sengi temda si basaman office ngelapan ni ka file wa ngela approve benda sengihi pada ya Dr. Nongbri kumu SS pertama juga Shillong Civil Hospital unu sya ban syong thai la de ban penbiang no panhan obar no next day kamni ban up CTO ru bo tiga don hi ngata te Henry ke jing chang ini ban ready rupa la da benta syong thai way superintendent next superintendent lah dia take over no next day. Dia belum kum tabe. Kamu next time kada belum kum tabe. Kam dia ban ong you. Hang ni kala ban dong kan get nge suso ong ba kim pat ai promotion ye kitu ki badai due for promotion. Yo kala bandai ita yo palong ba lo palong qualify yo kam tip ye kata tamang ka tu susu jonga don kam hi ban yo ki bala long qualify hi ban syong ha ka tu ka post ken. Badai kat kum ke promotion mo dia so bakadon ke jing tut keniat ya ke bagi pat le ke promotion tementang so la ada promotion la ada ka posting